Hari inkuru zo kuri ino si zitandikwa gusa mu bitabo, ahubwo zikabaho mu mibereho y'abantu no mu myumvire yabo. Kuva mu mateka y'u Rwanda rwo hambere mu gihe cy'abami, aho ubutegetsi bwari bushingiye ku mbaraga, ubuhanga n'ubuyobozi bufite gahunda, ukagera ku nyigisho za Bibiliya zigaragaza urugamba ruhoraho hagati y'icyiza n'ikibi, bigaragaza ko isi itigeze ihinduka cyane nk'uko tubitekereza. Nk'uko abami bayoboye ibihugu bubakaga ingoma zikomeye, ariko bagahora bahanganye n'abashaka kuzigusha, ni nako muri kino gihe hagenda havuka imiryango y'ubugizi bwa nabi nka Rosettes cyangwa se Yakuza, ikoresha imbaraga, ubwoba n'ubuyobozi bukomeye mu kwigarurira isi yayo yihariye. Ibi byose bigaragaza ko umuntu ahora mu mahitamo abiri: kubaka cyangwa gusenya, kuyobora mu mucyo cyangwa mu mwijima, kandi uko amateka n'ukwemera bibitwereka, aho imbaraga ziri hose haba n'ingaruka zazo. Uyu ni umunsi wo kukubwira inkuru ihuza amateka, ukwemera n'ukuri ku isi ya none, aho tugiye kwinjira tukagusobanurira neza inkomoko y'amatsinda y'amabanda akomeye yo ku isi, imbaraga zayo, impamvu akomeje kubaho, n'ubwo isi ihora igerageza kuyihagarika. Gangi zikomeye kurusha izindi ni izihe? Nizo tugiye kugusobanurira none. Jya wumva nk'ibisanzwe, ndi Jado Dukuze. Reka dutangire iyi nkuru twinjira mu isi yihariye yiganjemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Isi igizwe n'amatsinda y'amabanda azwi neza ku isi yose. Buri rimwe rifite amateka n'uburyo rikora n'ingaruka rigira ku baturage. Ayo matsinda akora nk'imiryango ifite ubuyobozi bukomeye, gahunda zihamye n'uburyo bw'imikorere buhanitse, ku buryo rimwe na rimwe usanga afite imbaraga zirenze iz'inzego z'umutekano mu duce tumwe na tumwe. Mu majyaruguru y'Amerika yo hagati, cyane cyane muri Mexique, niho havutse rimwe mu matsinda atinyitse cyane ku isi yitwa Rosettes. Iri tsinda ryatangiye mu mwaka wa 1997, rishingwa n'abahoze ari abasirikare b'igisirikare cya Mexique bari bafite ubumenyi buhanitse mu bya gisirikare. Aba basirikare bayobotse ubuzima bw'ubugizi bwa nabi, batangira gukorera Cartel del Golfo iyobowe na Oziel Cardenas Guillen. Kubera ubumenyi bwabo mu ntambara, Rosettes bazanye uburyo bushya bwo gukora urugomo rufite gahunda ihamye, bakoresha intwaro ziremereye n'amayeri ya gisirikare mu kugenzura uduce no gutera ubwoba abaturage. Nyuma y'urupfu rw'umwe mu bayobozi babo ba mbere uzwi nka Arturo Guzman de Sena mu mwaka wa 2002, ubuyobozi bwafashwe na Heriberto Lascano uzwi nka Z3. Niwe wahinduye Rosettes umutwe wigenga utagikorera Cartel del Golfo gusa, aho gutangira gukora ibikorwa byabo birimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, intwaro ndetse n'ubucuruzi bw'abantu. Iri tsinda ry'amabandi ryamenyekanye cyane kubera ibikorwa by'urugomo byabaye mu mwaka wa 2010, aho ryisha bimukira 72 mu gace ka Tamaulipas, ikintu cyahungabanyije isi yose. Kuri ubu rifite ibikorwa mu bihugu byinshi birimo Colombia, Venezuela, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bihugu bimwe byo ku mugabane wa Afurika. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagiye havuka andi matsinda akomeye mu magereza, harimo yitwa Aryan Brotherhood. Iri tsinda ryavutse mu myaka ya 1960 muri gereza ya San Quentin muri California, aho abafungwa b'abazungu bashatse kwishyira hamwe bitewe n'ivangura ryari rishingiye ku moko. Mu mwaka wa 1975, Aryan Brotherhood yari yamaze guhinduka umutwe ukomeye w'ubugizi bwa nabi, batangira kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubwicanyi n'ubusambanyi bwishyurwa. Iri tsinda ryagiye rigirana amakimbirane n'andi matsinda mu magereza nka La Nuestra Familia na Black Guerrilla Family, bituma haba intambara zishingiye ku ruhu. Nubwo ryatangiriye muri gereza, Aryan Brotherhood yaje kwaguka igera no hanze, aho kuri ubu rifite abarenga 15 kugeza kuri 20, aho rifatwa nk'imwe mu miryango ikomeye cyane y'ubugizi bwa nabi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugabane wa Amerika wose. Tugarutse muri Mexique, hari irindi tsinda rikomeye cyane ryitwa Jalisco New Generation Cartel, ryashinzwe muri 2009 na Nemesio Ozeguera Cervantes uzwi nka El Mencho. Iri tsinda ry'amabandi rifatwa nka rimwe mu matsinda akomeye cyane muri Mexique, ndetse rikaba rihanganye cyane na Sinaloa Cartel mu guhatanira ubutegetsi mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. CGNG izwiho gukoresha uburyo bwa gisirikare, ifite imitwe yihariye y'abarwanyi ndetse n'uburyo bwo gutoza abasirikare bayo nk'ingabo z'umwuga. Mwarababonye uheruka ubwo Trump yashakaga kubarwanya. Ibikorwa bya rino tsinda birenze Mexique kubera ko rikorera mu bihugu byo muri Amerika yo hagati nka Guatemala, El Salvador, Costa Rica na Panama, hamwe n'umugabane w'Uburayi no muri Australia. CGNG izwiho urugomo rukabije cyane, aho hari raporo zigaragaza ko bakoresha iyicarubozo rikabije ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugome bukabije mu rwego rwo gutera ubwoba abo bahanganye nabo.
uko ugenda ugera muri Amerika yo hagati ntiwavuze izina ryitwa MS-13 cyangwa se Mara Salvatrucha. Iri tsinda ry'amabandi ryavutse mu myaka y'1980 i Los Angeles, rishingwa n'impunzi zaturutse muri El Salvador zari zarahunze intambara. Mu ntangiriro MS-13 yari igamije kwirwanaho no kurinda abo baturage, ariko nyuma yaje guhinduka umwe mu mitwe ikomeye cyane y'ubugizi bwa nabi ku isi. Uyu mutwe ufite ibikorwa mu bihugu byinshi, ariko cyane cyane mu gace kazwi nka Northern Triangle kagizwe na El Salvador, Guatemala na Honduras. MS-13 ikora ibikorwa birimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubujura, gushimuta abantu, gusoresha abaturage ku ngufu hamwe n'ubwicanyi. Ifite kandi umuyoboro ukomeye mu magereza aho ibikorwa byinshi byabo bitegurirwa. Ikindi cyatumye MS-13 imenyekana cyane ni intambara ihoraho ifitanye na 18th Street Gang cyangwa se Barrio 18. Iyi mirwano hagati y'ayo matsinda yombi yateje impfu z'abantu benshi cyane, harimo n'abaturage b'inzirakarengane bagwa hagati y'izo ntambara. Ibi byatumye ibihugu byo muri ako gace bifatwa nk'ahantu hateye ubwoba cyane ku isi, nubwo bitari mu ntambara zemewe. Iyo uvuye muri Amerika no muri Amerika yo hagati ukerekeza ku mugabane wa Aziya, uhasanga imwe mu miryango ifite amateka maremare cyane yitwa Yakuza. Yakuza ni umwe mu miryango y'ubugizi bwa nabi ikorera mu Buyapani, ifite umuco n'imigenzo byihariye bitandukanye cyane n'andi matsinda y'amabandi yo ku isi. Yakuza izwiho kwishushanya ku mubiri wose cyangwa se tatu no gukurikiza amategeko akomeye asa n'ay'abasirikare ba kera. Amateka yayo ashobora gusubira mu kinyejana cya 17, aho bamwe bavuga ko yaturutse ku barwanyi ba samurai batari bagifite abakoresha cyangwa ku matsinda y'abantu barindaga abaturage. Nubwo Yakuza ari umutwe w'ubugizi bwa nabi wagiye unagira isura itandukanye n'andi matsinda, mu Buyapani hari igihe usanga ibikorwa byabo bizwi kandi bimwe bigakorwa mu buryo bweruye. Gusa ibyo ntabwo bihindura ukuri ko yinjira mu bikorwa byinshi bitemewe n'amategeko, birimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubujura, gukoresha igitugu mu bucuruzi, ubusambanyi bwishyurwa no kuguriza amafaranga ku nyungu ihanitse. Lambert: ikindi gitangaje ni uko Abayakuza baninjira mu bucuruzi bwemewe n'amategeko, bakagira imigabane mu masosiyete, amahoteli, utubari n'inganda, bakayifasha guhisha amafaranga ava mu bikorwa bitemewe. Mu mateka yayo, Yakuza yigeze kugira abanyamuryango barenga 180 mu myaka y'1960, nubwo uyu mubare wagiye ugabanuka mu myaka yakurikiyeho kubera ingamba za leta y'Ubuyapani zo kwirwanya. Gusa nubwo babigabanyije, baracyafite imbaraga kandi bakomeza kugira uruhare rukomeye mu byaha bikorwa muri icyo gihugu. Hari n'igihe bigeze kugaragara mu bikorwa byo gutabara abaturage, nko mu gihe cy'umutingito wa Kobe mu 1995 no mu byago byo muri 2011, ariko ibyo ntabwo bisibanganya uruhare rwabo mu bugizi bwa nabi. Tugarutse muri Leta Zunze za Amerika, cyane cyane mu mujyi wa Los Angeles, hagiye havuka andi matsinda azwi cyane arimo Crips. Ni itsinda ryashinzwe mu mwaka w'1969 na Raymond Washington afatanyije na Stanley Tooke Williams. Intego yabo ya mbere yari uguhuza urubyiruko rwo mu mihanda kugira ngo rwirwaneho, ariko bidatinze riza guhinduka umwe mu mitwe ikomeye y'ubugizi bwa nabi. Izwiho kuba igizwe n'amatsinda mato mato akorera mu duce dutandukanye, kandi abanyamuryango bayo bakunze kwambara ibara ry'ubururu nk'ikimenyetso cyabo. Iri tsinda ryagiye rimenyekana cyane mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubwicanyi ndetse no gutangira abantu mu mihanda. Ikibazo gikomeye cyaryo ni uko rifite amakimbirane akomeye n'andi matsinda akomeye, cyane cyane Bloods, bikaba byaratumye haba urugomo rukabije cyane mu mijyi ya Amerika. Mu rwego rwo guhangana na Crips, havutse itsinda ryitwa Bloods mu ntangiriro z'imyaka y'1970. Iri tsinda ryashinzwe n'abandi basore bari barambuye igitugu cya Crips, bahitamo kwishyira hamwe bagamije kwirwanaho. Kimwe na Crips, Bloods nawe yaje kurihinduka umutwe ukomeye w'ubugizi bwa nabi, ariko n'ibikorwa birimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubujura n'ubwicanyi. Bloods imenyekana cyane kubera ibara ritukura ryambarwa n'abanyamuryango bayo. Intambara hagati ya Crips na Bloods yabaye imwe mu ntambara zikomeye zo mu mihanda muri Amerika, aho iteza impfu nyinshi cyane cyane mu rubyiruko. Iyi mirwano yimaze imyaka myinshi iriho, kandi n'uyu munsi iracyagaragara mu bice bimwe na bimwe, nubwo hari aho yagiye igabanuka. Iyo uvuye muri ayo matsinda mu mihanda ukerekeza ku rwego rw'imiryango mpuzamahanga, uhura n'undi muryango ukomeye cyane w'amabandi witwa Russian Mafia. Mafia ni umwe mu muryango w'ubugizi bwa nabi bifite imbaraga zikomeye cyane ku isi. Yatangiye gukura cyane nyuma y'isenyuka ry'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu myaka y'1990, habayeho icyuho mu buyobozi no mu bukungu bw'igihugu. Mafia y'Abarusiya igizwe n'amatsinda menshi atandukanye akorera mu bihugu byinshi ku isi. Ibikorwa byayo birimo ubucuruzi bw'abantu, intwaro zikomeye, ibiyobyabwenge, ubujura bw'amafaranga no kwinjira mu bikorwa bya politiki.
Hari amakuru agaragaza ko bafite abanyamuryango barenga 100,000 bakorera mu bihugu bisaga 50 byo ku isi yose. Nayo nyumvira uku gukwirakwira kwayo bituma bigorana cyane kubarwanya. Tuvuye ku mafia bari ku yindi ntera, reka tujye ku yandi matsinda akomeye arimo Barrio 19 twagiye tukubwiraho. Iyi yatangiye Los Angeles ariko iza gukura igera mu bihugu byinshi bya Amerika yo hagati. Ni itsinda ry'amabandi rifite abanyamuryango bari hagati ya 30,000 n'ibihumbi 50,000, rikaba rimwe mu matsinda manini ku isi. Kimwe mu byarihaye izina ni uko ryemera abanyamuryango b'ingeri zitandukanye, amoko atandukanye n'andi matsinda menshi. Iyi 18th Street Gang nk'uko twabikubwiye ifitanye amakimbirane akomeye na MC13, bikaba byaratumye habaho urugomo rukabije cyane muri El Salvador, Honduras na Guatemala. Iyi mirwano yavuyemo impfu z'abantu benshi ndetse ituma kano gace gafatwa nk'ahantu hateye ubwoba ku isi. Iri tsinda naryo rikora ibikorwa byinshi birimo ubujura, ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, gushimuta abantu no gusoresha abaturage ku ngufu nk'uko bagenzi babo babikora ba MC13. Ku mugabane w'Uburayi cyane cyane mu Butaliyani uhasanga umutwe wa kera cyane witwa Camorra ukorera mu mujyi wa Napoli. Uyu mutwe ufite amateka asubira mu kinyejana cya 19 mu myaka y'1800 ukaba waragiye ukura kugera ku rwego mpuzamahanga. Camorra ikora ibikorwa birimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubujura, gushimuta abantu no gukoresha igitugu mu bucuruzi. Kimwe mu byatumye Camorra iramba nuko yagiye yinjira mu nzego za politike no mu bucuruzi, igashyira abantu bayo mu myanya itandukanye kugira ngo irinde inyungu zayo. Nubwo leta y'Ubutaliyani yagerageje kuyirwanya kenshi, yakomeje kubaho no kwaguka igera no mu bindi bihugu byo ku isi. Ikomeje kwinjira mu rwego rwo hejuru rw'isi y'udutsiko tw'ubugizi bwa nabi, ugera ku matsinda afatwa nk'afite imbaraga zikomeye kurusha ayandi ku mugabane w'Uburayi no ku isi yose. Muri ayo harimo 'Ndrangheta, umutwe ukomoka mu majyepfo y'Ubutaliyani mu gace ka Calabria. Uyu mutwe ufatwa nk'umwe mu ikomeye cyane kurusha n'indi nka Costa Nostra bitewe n'uburyo wubatsemo neza no gukorera mu ibanga rikomeye. Amateka ya 'Ndrangheta asubira mu kinyejana cya 18 kandi kuva icyo gihe wakomeje kwaguka kugera ku rwego mpuzamahanga. Kimwe mu bintu bitandukanye 'Ndrangheta n'andi matsinda ni uko igengwa n'imiryango y'amaraso, bivuze ko kuba umunyamuryango bishingira ku muryango wavukiyemo. Ibi bituma kwinjiramo bigorana cyane ku bantu bo hanze yayo, ariko bikayifasha kurinda amabanga yayo no gukomeza kugira ubuyobozi buhamye. Uyu mutwe winjiza amafaranga menshi cyane mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, cyane cyane kokayine iva muri Amerika y'Epfo. Hari raporo zigeze kugaragaza ko winjiza miliyari z'amadolari buri mwaka, bikawuha imbaraga zikomeye mu bukungu. Ibikorwa bya 'Ndrangheta ntabwo bigarukira cyane mu Butaliyani kubera ko bafite imizi mu bihugu byinshi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Ifite uburyo buhanitse bwo gutuma amafaranga yayo aba meza kugira ngo ihishe inkomoko yayo. Ibi ngibi bituma kuyirwanya bigorana cyane kubera ko igaragara nk'iyinjira mu bukungu bwemewe n'amategeko, ikora bizinesi zisanzwe. Turacyakubwira amatsinda ateye ubwoba y'amabandi yo ku isi. Iyo tuvuga ko ayandi matsinda azwi cyane ku isi, ntabwo twabura kuvuga kuri Hells Angels. Ni itsinda ryatangiye nk'abakunzi ba moto muri California mu mwaka wa 1948, wagiye ubabona muri filime zitandukanye. Nubwo ryatangiye nk'itsinda ry'abatwara moto bishimira ubuzima bwo ku muhanda, ryaje guhinduka umwe mu mitwe ikomeye y'ubugizi bwa nabi. Hells Angels ifite amashami mu bihugu byinshi ku isi kandi izwi cyane mu bikorwa birimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubujura n'ibindi byaha bikomeye. Bakunze kugaragara batwaye moto zo mu bwoko bwa Harley Davidson, bafite ibimenyetso byabo byihariye bibaranga. Nubwo hari igihe bagerageje kwigira beza, inzego z'umutekano zibafata nk'umwe mu mitwe iteje akaga cyane. Uko bakomeje kwaguka niko ibikorwa byabo byagiye bigera no ku rwego mpuzamahanga, bituma bagira ijambo rikomeye mu isi y'ubugizi bwa nabi. Twagarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu mujyi wa Chicago. Aha hari umuryango witwa Black Dispose. Uyu mutwe washinzwe na David Baxter mu myaka y'1960, aho rugamije guhuza urubyiruko rw'abirabura rwari rutuye mu duce twari twugarijwe n'ubukene n'ihohoterwa. Gusa nk'uko byagenze ku yandi matsinda menshi, Black Dispose yaje guhinduka umutwe ukomeye w'ubugizi bwa nabi. Uyu mutwe winjiye cyane mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo. Wagize kandi uruhare muri hip hop yo muri Chicago, aho bamwe mu bahanzi bazwi nka Chief Keef na King Von bagaragaye bafite aho bahuriye nawo. Nubwo wavutse nk'uburyo bwo kwirwanaho, waje guhinduka kimwe mu bibazo bikomeye by'umutekano wo muri uwo mujyi.
iyo urebye ayo matsinda yose kuva kuri Los Zetas, CGNG, MC13, Yakuza, Crips, Bloods, Russian Mafia, Camorra, Ndrangheta, Hells Angels ukagera kuri Black Dispos, ubona ko ari ishusho nini y'ukuntu isi y'ubugizi bwa nabi iteye. N'isi ifite amategeko yayo, aho imbaraga, ubwoba n'amafaranga ari byo bigena ubuzima bwa buri munsi. Ikintu gihuriyemo n'aya matsinda yose nuko yatangiye ari mato, akenshi ashingiye ku kwirwanaho cyangwa se ibibazo by'imibereho, ariko aza gukura ahinduka imbaraga zikomeye ziteza akaga ku isi. Uko agenda akura niko agenda yinjira mu bucuruzi bunini, akagira imiyoborere ihamye ndetse n'uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu bikorwa byayo. Nubwo ibihugu byinshi byagiye bishyiraho ingamba zikomeye zo kurwanya ayo matsinda, harimo gukoresha ingabo, polisi n'amategeko akakaye, ayo matsinda akomeza kwihindura no gushaka uburyo bushya bwo gukomeza kubaho. Hari aho usanga ninjira mu nzego za leta cyangwa mu bucuruzi bwemewe n'amategeko, bigatuma kuyakurikirana no kuyahashya bigorana cyane. Gusa mu Rwanda muhumure ntabwo araza kandi Imana yaturinde. Ni urusobe rufitanye isano, aho ibikorwa byabo bigira ingaruka ku buzima bw'abantu benshi. Reka tugushimire ko wadutije amatwi yawe kuri uyu munsi n'amaso niba byakunze. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Jye wumvaga nari Jado Dukuze.